Kejinjia syaktak di jong wei na kinongnya kali turis taksi hawai pat ubri ubo julom ya kabai musur hakana para kaba kejinjia kadai kabelaja haka nyau tarik uyoyong araja arpusan kala penlong ya ka all khasi Meghalaya Tourist Taxi Association AKMTTA ban panjing syai na ka association kabana Guwahati. Hakajing panjing pensai ke AKMTTA, ke All Greater Assam Tourist Taxi Association AGATTA, kalakio sa kajala Meghalaya banwanya keren bat kinong ilam ke AKMTTA, ya kaba kajing yalang lapenlong hajan ke office UDTO ke Riboy District, hanong po haka pratarik uyayong araja arpusan. Nakani kejing yalang lalak banwanra syakjing yang sutuk jengmut hapadang kini ki arken hun bat kala donru kejing penyasuk hapadang ki arngut kata hapadang unongnya kali turis ubadai ubrio jangka all khasi Meghalaya Tourist Taxi Association bat unong lumbai musur ubadai ubrio jangka all Greater Assam Tourist Taxi Association. Habakran syakilat patai kubur na kaliang Presiden jangka all khasi Meghalaya Tourist Taxi Association ubak Rikal Dinas Doling uleh thu bakum kani kejing jia syak tombor ni syak takti kinonya kali turis khasi ha Assam kamdei kabajia tang menta kesin henrei kalau jujia na kapor syakapor kumta ha kani kenti ka association kamla syu ban syak ya kani kejing syak tombor ki driver taksi kumta na kaliang ka association kila lum kerke henen kasngi kata ka pratrik yoyong arjar pesan haselong kabala raisendan ba anam syaban ket passenger ya ki kali Assam na kejaka kabasat yang kali ki kali kamai turis haselong kat bampat dan kejing penbaik hapadang ki ar yang mamla. Katu kejingja kadai bit mencis ngi hakaba wei na kinongnya kali kamai jungi upadai hi pardok rasam jungi nak tega seng jungi ka all khasi Meghalaya Tourist Taxi Association ula syak takti wala syak jongkti untuk bagi bulan hang ni hadin jonga menta di koteng yajer lang melim umlong de hakata ka benta ka ba menin ngila sim no karai ni sim ko ka meeting new steng step ko State Bank SBI hantu parking lot ni pelong kejingelang pat ki paradapal parfight ban pensyai kumlung ina sim ya kani halor kani karai te karai kami pai indi tang nangi kinong yalam ban ahmad mo ongno ya ka takalenti ka bangin yai ka senjam ka bangin dei ban i ya ka bor dan pen ikor kendiat ya ka i kejingle tomet ya kijong kini tribal city sapo Assam kani kan ngisu dikendiat kadi ba long ngisu ong ba ngila rai hak to meeting menen new steng ong ba borok ki drabal ki ong ba ngin nyarai be tang kawi kelenti kalong ba nginum sya ban tap kali tap passenger kali Assam ki bawan nastan pustan om dei pat ya kitu bagi pendik na kalian jungi ngila ngirai hak to meeting menen apo SBI Bank State Bank parking lot hang tu ni ong ba ya ki balik sightseeing nginum pentut ya ki bawan pick up nginum pentut bat ki bawan dropping nginum pentut tang ba stand to stand ban tap passenger nginum sya de halor kata kar nongrim ke bangi menen kumtu pilai i bangi long bat menta pilai i ke bakini ki perlok na po Assam ki lakwa ban wan na mangi na kaliang ka AKMTTA bat kinong ilam ki pada po AKMTTA hi i kwa ba ya compromise ndrei menen ngila ong ngila funyo tu rabha bo keteng nong ilam jo ka asen badan hete po khana para hajan jo ka toilet public toilet ngila ong bandu menen pra sau home step ngila funyo ba unwan ya kendu no ngi ban ya kut no ini ka kam na mana kaliang jungi ngila kwa ba ya ka jingya suk mas makaliang ni klem IFIR ni klem permission ru ndrei mchimwan tingya ya kata ka agenda bangin numsya man tap passenger kali giba na Assam banwan tap stand to stand tang kata te khna ba kanam ja shu pagum kani ka jingja kala don em pat karai hang ni ka ba shakhmat pat kalenti kumno da ka jing stu jumut lang kum ki e kita banla ban khanglat ba kanam ja shu kum gini ki jingja apa sya ma lo da ma te apo kan kumbang ilatip kumbayong i presiden jungi ba keladan kan ni ka meeting mentah te ha ka meeting ru ngila ya discuss ba ya kan ni kamdei syu kasin ka beningkong ka baja te kade kepala arsen laisen te hangta hi ngila ya keren bakini counter pass jungi ki badai na po Assam ru ba kamdei syu banja kum ni nang ni syahmat te ha kata ka jing ong ru te nakaliang jungki ru kila kloi ba kin snar ka committee kabolong baik deka deki EC members jong ki man ki association na po Assam kumju mangiru nang ni na po Meghalaya ba ladon lupa ka AKMTTA ma te kumtahi te lada kadan kanu ko problem ki driver Assam dan problem ki driver Assam chani siya po Meghalaya ninyarap mangi te lada kadan kanu ko problem pat kadjing na kajing apo lenti ki driver jong iban kinyarap kini na po Assam kata kadi karai bangila ya shim kani ka meeting na kaliang jong baro arteliki state association
Kadbana Kalyang Ubiran Sharma, Ubadi General Secretary Jongka All India Road Transport Workers Federation Assam State Unit, Ubalakran Nakalyang Jongka All Greater Assam Tourist Taxi Association Ulethu, Bakaladon ke Jingi Penbej, Hapdeng Baro Alyang Mamla, Banang ni Shekman, Laraki Nongnya Kali Tourist na Assam, Kinshat Tombor ni JIA, Ka Association na Meghalaya Kadeban Pej Bat Yarap Lang, Balada Jia Pashat Tombor la ni JIA Yakinongnya Kali Tourist na Meghalaya, Ha Assam, Ka Association na Assam, Kan Kmi Banle Kabadon kam. यह मीटिंग हुआ था परसों दिन एक मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ था दो ड्राइवर का अंदर में एक असम ड्राइवर एक मेघालय ड्राइवर का अंदर में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ और इसका बारे में ये तो बहुत प्रसार हो गया था और ये दो शिलोंग से गाड़ी आपस आया असम का गाड़ी और इसी का बारे में बातचीत जब हो गया तो अभी मेघालय का जो यूनियन है ये यूनियन पूरा यूनियन आके यहाँ हम लोग नमकुम में हम लोग मिल में भेंट हुआ और यहाँ बातचीत हुआ बहुत कम समय में ये ख़त्म हो गया। ये बात हुआ कि आज से ये काम नहीं होगा, हम लोग अवेयरनेस प्रोग्राम करेगा ड्राइवर का अंडर मेघालय के भी करेगा, हम असम का यूनियन भी हम करेगा जैसे अभी इसका बाद कोई भी ऐसा मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं हो, अगर होगा तो फिर से हम बातचीत करके ये ख़त्म करेगा। इससे बातचीत नहीं होने से पहले हम लोग कोई एक्शन में नहीं जाएगा। तो ये बात हुआ, मेन बात हुआ कि अगर कोई मेघालय गाड़ी कुछ प्रॉब्लम होगा असम में, वो हमारा जो एग्जीक्यूटिव लीडर है वो लीडर को बोलेगा, फ़ोन करेगा, फ़ोन नंबर है मिलेगा और हम लोग वो लोग का जो प्रॉब्लम होगा वो प्रॉब्लम सॉल्व करने की चेष्टा कोशिश करेगा। और असम का मेगा ड्राइवर का अगर कोई प्रॉब्लम होगा मेघालय में तो मेघालय जो यूनियन है ये यूनियन का लीडर लोग का हम बोलेगा, वो यूनियन लीडर लोग वो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए पूरा कोशिश करेगा। Habatin, pej bahagi kishap, kashap plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki bate ye kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kashap plus F hakajing som. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bat akabatau bha. Kam kata ikadur jengki marbam kajing mat lani ka rukam shed yaki. Balehi panai kita. Kadon ka we kajing mentoy bakongsan. Kakot kakia. Ka nutrition bakam bha kajing im bakam bha pendon kam daki marba medon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya